daki hajar ngot ki patba ki pekentup nakasnong ampangre mak chokre bat umpher mentagasni kilemi patba hakasnong umpher khal armer ndakaptan persya juri ki jingtmu ke sarkar pan penkala karkhana bat kebelatip kumgata ke industrial estate yaka conservation training institute kepadan ha umpher khal armer ribhoi district kibe simbenta yakate jing persya ki kentup nadu kinong yalam snong ki riu patba ki samla kena school kinong hikai ki sister kinong yalam seng bhalang ki bakentup naka FKJP RBYF KSU ba GSU hakaba lengba jongkate ke sngi jongke jinge ki patba kila penlong ru yaki jingiat patba kepala sedang naka snong umpher hadu office joint director ke CTI haringkat ke jing perta ban persya jur yakate ke jing temu ke sarkar bat keban sakta ki patba nakate ke than Joint Director! Down, down! Joint Director! Down, down! Joint Director! Down, down! Joint Director! Down, down! Konat Sangma! Down, down! Konat Sangma! Down, down! Konat Sangma! Down, down! Pollution Board! Down, down! Pollution Board! Down, down! Pollution Board! Down, down! Pollution Board! Down, down! Pollution Media kadang ke jing sngokya hadu kata-kata hakaba ke government ke sarkar MDA 2 gajongi kali sok begini gikam namar kata kadau kum kaseng nge sngokya ni smoba nginduno ya kane kaba long pengat bat ke plan jongga sarkar hinta kalong baya ka CTI on penkendria na Ribhoi district Syais Kasil district kabha ba pos no mau kanu hari ka plan sop jongga sarkar kalong bahang ne po CTI ba menta onwan ra da ka ki karkhana lane kita ki factory bahe kasukya yang ikum ki try jaka ki try muluk hangne hakaba nadu gasnam asijar ka khandai spa prapanjol set up ya ka CDI ka bai conservation training institute bat apori bhojingi pat lasada bagasam hajar ar nipen pau jing sukumen habang yoi kat gina giding gisej jing pengat kamaryang ni kwa ba kane kan yailong sa kumne namar kata kadau kum gaseng ngikerpat syaka sarkar bakam dei benle nyok silyang khamat kadai ban khot suara ka rally lane daga public hearing ban pentep segi pajba ya jing tubu jong sarkar hare abang yo i jingle sop jong sarkar kapan jaumat habang apai kat kinai student gi kena school ki bawan nanta gasngi kia fight nam daga lawai ka future namar kata kadau nyai ke ketiga dia ngajing kersan nang ta ke government kamdei ban syam yang ke senjam ke hukum kene ngisaj ong bawat ko sarkar wat jumlin ban wending ya uplang bayap hadin mu uplang bayap unmeding kan ni ke tedam ban ha ke tedam kan ni ke jing kumar nagalyang ji kum giseng balang nyai ke jing kersan ya bigi trairi ki trai jaka hangne bangin ye don babi ngai ke ketiga diang wanam setting indo rengkar babi sarkar kuma sangut MLA gido na pori bhoi bai jongi gido sangut MLA nga ong sagi MLA jingi bat sarkar hi baga jubab kamlang ye bi hawajar arbupra ladapi piaile ini kam kibanyon kibayuroj ya ka bomdai banyon ngin sa jubab hi usnem arjar arbupra ngam kwa berke kenjang anjang khonmakan via armasia anjang yaki samang mangan sini area au yaki samang mang office tunga ukon khonat sangma maina phalinya khonat sangma ajkrang ni saksamang mang jingni chingbe gba star ronga cham ya khonat sangma maina weja jingni ajkrang kha maina daklat naminya jingni ajkrang kha maina khaje nagat naminya NGO rang kha maina jingni boni area ro aga jirang district ka chung kha maina daklat naminya khonat na maina wejainya cenga ya khonat mang jobo to si khagen chmode cenga ya jingni area ni mandela ara mayong gencham cenga khatprang na nangen cenga rama dongja cenga chirang na khostonga cenga dongani rang khostonga na maina jingni sambali ko na re bai nija maina na ya jingni sepanga donging ke parang ko na maina phalna ninya oni ke man cenga nang ko nam nukja nang na cenga gemakan nang na cenga support ka jam ande mang ba dau de na jingni support ka ko manjawa ko na sangma khagen na jingni public rang kina khagen na khana nanjaya mandena because we have
all these living things, we also are living things, our animals, plants, all are living things, yes or no? Yes. So we have to protect, it is our right, we have to protect this environment and the world, the living atmosphere. And we see how beautiful this area is with the greenery. So we have to keep up that greenery all throughout, and we also have to live according to that and protect and safeguard our forest, our animals and our human life. So I am happy to be here to take part in this rally to protect our environment and to safeguard our life and the life of all the animals, birds and the trees. So thank you so much for conducting this. So in the name of the St. Jude School, I also ask good that we are taking part in this protest rally. So we do not know what is going to happen, but we have to stand for our right. So we all are human beings, we have our own rights, we have to keep up that rights, and we will stand for that. Yes or no, my students? Yes. We stand for to protect, safeguard our nature. So thank you so much, one and all. Polisa jurus besi dia ya industri ko kulina ma. Yano industri mamu pollution ongjawane na leba bini agan kepa gemakan pollution onggeni dari disa. Pharmaceutical industry rang donga, green industry dong donga. Leba green industry ngebarang bimang nasa green industry. Wa gemakan pollution kan kamachi na gemak. Ya burung rang ko bisung dengen, plane kagen, unote gemak cirang manjawa jokan singde. Arang ruronggen gemak ci flat onggenok kamachi, ci bana onggenok. Asam naba namjawa, anjing Meghalaya namjawan. Anjing gi agamarang namjawa yano. Anjing bisa disa pachi poraigen. O Don Bosco baipata chang bisong procession kajo, bisong industry dong ba sambao. Unwa mayonga mamungko kena sakja. Anga chief minister ko agana chem suggest ka. Ngasimang industry bonihat industry stato bon ka industry wa bon ka gabali biapu yang ko news khuli bo ni mong. Niba biapu ko kena sakja kata dengtang ko agan saka. Unigeman jingare dengtang mancha tangkari khana nanggen